Jakhong Niphai Gracer Kebarni New Delhi Pen National Commission for Scheduled Tribes a member Nirupam Chakmala Pen Arisang Ho Tumpen Diphualong Wangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM Atumpen Chingki Chathanamai Kangni Ada Porphai Kebapor Pen Karbi Anglong Autonomous Council Aban Secretariat Conference Holalong Mai Pedosi Karbi Anglong Kedo Akhai Sotuma Phan Mate ST Akhai Atumke Akiduka Kisung Kachiniji Phanpura Karbi Anglong Autonomous Council Chairman EM Penchenglok Karbi Anglong DC SP Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Atum An Pangrumsi Mai Ingnilo Mai Judeda P National Commission for Scheduled Tribes a member Nirupam Chakma Rangkethingu Kepachini ke National Commission for Scheduled Tribes aputhag Radatum Penangan Kachini ne Dolang Laso aputhag Radatum aphan Kepachini ji pura ni pharo isi ana pharman Jaimek Deng Ponsi National Commission for Scheduled Tribes a member kedo anatum tame along inglong akhai kedo adima long kahumri adam asonsi Karbi Anglong lapendima hasaw pharman nili kahumri phan wang Karbi Anglong Lapen di Mahasa Olong Rialong Kedo Khai Sotum Kedu Kisung Kachini Thekjia Phansi Nang Humri Lo Lapen Arpu Kedo Tumpen Chingki Chethanji Aphansi Mai Ingi Lupusi Pachini Logo Charlie Along Pen Chenglok Gorengang Hoi Along ST Reservations Ke Baji Aputhak Lake License Officer Tumpen Langbom Lobuda Ninje Pontu जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो अंदर आर्टिकल 338 का अंदर में प्रेसिडेंट ने गठन करता है तो 100 डेज प्लान का हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है अभी चेयरमैन दूसरा स्टेट में चला गया और दूसरा जो हमारा साथी मेंबर है वो लोग भी दूसरा स्टेट में चला गया तो हम चूज़ किया कि कार्बी आंगलोंग और दी महासाव काउंसिल जो है डिस्ट्रिक्ट है इसको इसमें आने News Report Karbi Anglong Live